prijatelji, evo nas u novoj epizodi Assassin's Creed Rogue. Rediti Rogue. Odmah pičimo na misiju. Šta redi prvo da otvorimo mapu. Da vidimo. Inače nije ova mapa, da. Aha, ovdje izgleda još uvijek ne možemo da otvaramo, okej. Ništa, ajmo mi do dole. Mislim da sam izabrao pogrešan pravac, evo nas u novoj epizodi, izvinjavam se zbog one prošle. Htio sam da bude 50 minuta, ali bilo je 40 minuta, sasvim dovoljno. Inače, sve igrice koje mogu da igram u 60 FPS će da bude u 60 FPS sam video. Planiram da kupimo Xbox i da kupim Elgato za snimanje. I naravno da snimam Gears of War svaki deo, onda bi od druga uzeo PlayStation i snimao Uncharted svaki serijal. Ali ne znam baš da li to tako istvarljivo. Za Xbox opasno se zagreo, opet da ga kupim, jel, eto što sam glup. Čekajte da lepo da pričamo mi sa njim. Where to? Wherever Templar affairs lead us. Liam, it's not like you to set out without a plan. Plan or no plan. We choose our own battlefield. And hey, we're not most at ease when we're at sea. Right you are. Let's set sail. Animus je boga mi, ali nije loša, ne volim baš to kad idemo ovako. Sad smo na moru. Omiljeni deo mene. Mislim, moj omiljeni deo. Dok igramo. Nekako najviše volim kad sam na otvorenom moru. No. He tasked me to task you. You need to find what was stolen from Mac and Dalshay. You have to recover the precursor box of manuscript. This is your mission. And what's yours? A sad možemo slobodno da plovimo morom i da osvajamo. Give it time, Shay. Idete tamo... It's much more than earnest trust. Liam, you know what Achilles writes about? Da, ovo mi se mnogo sviđa. Brođe za sad imamo 2, 4 topa, pa to je mnogo loše. Studies what little is known about the pieces of Eden. And of course he corresponds with assassins on other continents. Kiss. Of course. Liam, you can be a right horse's arse when it comes to assuming everyone knows the same. I cannot help if Achilles wants me to... Neću uspjeti sad zajedno. Said like his favorite son. Connor's his favorite. Ja, šta ja radim? Then Achilles is heir. Connor may inherit the house. Sad zezno. But you'll be mentor. We'll see. Whatever you say, Prince Regent. Ja sam sreći, imam dosta iskustva. Odmah ja volim da pljačkam brodove, ja... Ne na mene! Iskreno odmah kažem, ne znam baš najbolje da igram ovaj Assassin's Creed. Ozbiljno ne znam. Ozbiljno, ja se izvinjam. Nećemo se više gubiti ovako, jer sam se odmah zabio onog čovječuljka i... Zbog toga sam vjerojatno i zaginuo. Ajde, ja ću ja probam da uništim ovog neprijatelja. Ovo je mali, dobro, ovo je lako. Ovo ja ne mogu da zamislim da neko može da igra na mišu, svaka čast ono ko može. Ajde ga opljačkamo. Ovo je omiljeni, znači omiljeni deo igrice, pljačkanje. Čekiš malo da se približi. And of course, he corresponds with assassins on other continents. Of course. Liam, you can be a right horse's arse when it comes to assuming everyone knows the same as you. Njih petoro moramo da pobijemo. Ali dosta daleko, čekaj.
Ja sam se zeznao. Ček diskus. Sam da isključim vibraciju, sad je bolje. What the hell? Ništa, ne znam, nekako ne mogu lepo da igram joystick. Što? Ajde, tako. Kako me uspije udariti kroz drvo? Čekaj, sad ću da te ja isto stereš i dođi. Ćao. Prošli smo. I ovu ne daću. Ok, ovo je bilo dosta lagano, sada će da mi daju 1k. 1k, ja to kažem k. Cannot help if Achilles wants me to be familiar with our counterparts in Europe and elsewhere. Said like his favorite son. Srušili smo im brod, uništili. Connor's his favorite and only son. OHF, ako niste igrali prošli Assassin's Creed, ne da se slupaš. But you'll be mentor. We'll see. Whatever you say. Tamo veliki brod, čekaj. You call me that again, I'll throw you in the ocean. Ajoj. Ajde probamo, da ne bi rekao da možemo nešto. Ne znam baš da li ćemo moći. Jel ako se ne skucamo u njega imamo šans. Pošto on... Ne smemo da dozvolimo da se skuca u nas. Svatate. Su sreće imam baš iskustva s ovakvim igrama. Znači sa prošlim Assassin's Creedom imam baš iskustvo. Sad on će nas vjerojatno događa. Ne može, neće moći pošto je preko... Malo nas je, mislim, okrznuo, a sad ćemo mi... Ne znam da li će... A joj, on se okreće malo. Mi ćemo se bude ovako zaokrenuti pa pravo na njega udariti. Ne, neću te ja dati. Neću se ja dati bez borbe. Usporimo. Nedostaje mi jednostavno Assassin's Creed igra. Assassin's Creed mi je svakako. Ovakav nedostaje, mnogo mi se već i sad... Čekajte. A, brate! Čekajte, samo da isključim jedan kabel ovdje. Telefon ili imam 100 kablova tu. Priključeni. Pa rukom sam ga zakačio za malo da padne sad. Pa njemu ostalo malo health. Sad mi samo tendrljate odavde, samo udarajte po njemu, samo. Nećeš nas udarit, nećeš! To u zadnji čas sam uspio. A da je on i mene malo pogodio. Nije to strašno, ništa, izvinjavam se što ovo radim. Idemo onda odmah na misiju čim otpljačkam ovaj brod. Mislim da je to fair.
Ajde, dođe ćemo da se... Ja, sad moramo desetoricu da ih ubijemo, nije to problem, mi smo Shay i Cormac. A Shay u Cormacu nije, mislim, ništa teško. Ovu burar pucajte, nemate tako. Aaaa, fuck. Znači kako loše, samo sam jednog ubio. I širim sad ja tamo da se borim ovako. Ručno. Ne smo da gubimo. Vidi ga Shay, krmak jedan. Gore se vidi Shay. Ne, izgubili smo Keja. Zašto se ovo baca? Zašto se bacaju ove bombe buđave? Jo, ubit će me, beži! Vidi ovo. Šta, na što se baca? Meni ne radi jedinica na... Čak jebem ti, joystick ide na ovom. A ne radi. Više, gdje ja se idemo na misiju? Task me to task you. You need to find what was stolen from Mac and Dalshay. You have to recover the precursor box of manuscript. This is your mission. And what's yours? To watch your arse. Achilles doesn't really trust me, does he? Give it time, Shay. Just for him. For us. Do much more than earn his trust. Liam, do you know what Achilles Neću writes se about? boriti, samo ću da ga uništim. I see him in his office all the time, bent over his papers. He keeps records and accounts. Studies what little is known about the pieces of Eden. And of course, he corresponds with assassins on other continents. Of course. Liam, you can be a right horse's arse when it comes to assuming everyone else the same as you. Evo vidiš, no, joysticku to ne radi. Dobro, vrati šta je sve preživao u Dragon Ballu. Nije čudo što ne radi. Ala, brate, mi njih. Ovo je bilo mnogo, jednostavno i prošlo bi uspio da mi je radilo to. Ali nije. Jebe ga. Ok, 10 drveta, dosta metala, super ovo je prošlo. Sell enemy ship. Za sad pare mi nisu uopšte na broju 1. Sad mi je pod broj 1 samo da se nabudim svoj brod. Da, pošto hoću da imam 64 topa. Ja mislim da je to maksimum. 32 maksimum. Ja se vratno sad. Said like his favorite son. Connor's his favorite. And only son. Then Achilles is heir. Connor may inherit the house. Zato što idem, but you'll be a neću to i malo da se tučem koga šiša. Whatever you say. Ja se izgledam što malo smaram ovako. You call me that again. I'll throw you in the ocean. Meni se, nećemo se sad boriti uopšte s nikim. Idemo samo do tamo do misije. Ili ipak da se tučemo, vidiš ima i dvojica. A četvrti level ima dosta metala. Ima drvet. Ne, neću sad. Neka idemo sad na misiju. Lepo, morem.
sam ga vidio. A nećemo se slopati dok ja vozim. Vidite, magla je nekakva u igrici. Ohoho. Čekajte da ga... Ovo je bilo malo retardirano iskreno. Ali smo uspjeli. Pazite vi ovo, dragi prijatelji. Ovo upravo počeo pada sneg. Da se to meni učinilo. Čekaj šta? Pazi, sad može da abortujemo, znači da ne radimo misiju. Sad ću da ispravamo samo da li to dug ne radi. Pa radi, hvala Bogu, super. Što ovaj joystick koristi samo za Dragon Ball. Sve i Logitech koristi sve, a mislim nemojte jednostavno skupe joystike da koristite za tabačinu ili ono. U nastupu PS-a možete da ga polomite. Ako ste rage game. Joj, sad tu su municiju potrošio. Idemo sada ih. Ajde idemo dole da ih ključemo. Vrate, ovo nisam mogu da izbjegam. Ode vaša publika. Ćao, ja sam vaš novi komandant, šalim se. Ono, volim ako da kradem brodove, to je jednostavno jako zanimljivo i vama se nadam se sviđa. Metala smo dosta dobili jednog zarobljenika, tačnije jednog keja, jak zovem ključ, kej, ktalca, radnika, šta već god. I kako god može da se nazove radnik. Ljud, čovek. Dosta smo dobri, idemo sad odmah na misiju. Inače ja ću sad ovo da igram baš puno bez vas, hoću da nabuđim brod. Ali neću da igram s vama to buđenje broda, možda budem, da, možda ću snimim neke epizode borbe s velikim brodovima, borbe s drugim brodovima, da. Ajde brate, ne znam da li biste vi to gledali borbu s drugim brodovima, ako biste, pišite dole u komentare samo hoćemo borbu sa drugim brodovima, znači to će biti novi serijal ove igrice. Znači tu nećemo da radimo misije, samo ćemo se boriti s brodom. Znači s tuđim brodom ćemo se boriti. Ovako idemo, tražimo brodove, nećemo raditi mape, možda ćemo i mape da radimo, ono, jedna epizoda, rađenje full jedne mape, ili lupam, uništavanje nečega tamo desno, mislim, tako nešto. Ove pesme stvarno su odlične, čuju su, ali i dalje mi se nekako Edward Kenway mnogo sviđa, mislio sam da će on, mislio sam da će on da bude loš lik, glavni lik, on je najbolji lik, sad se skrivi. Shay Cormac, ako niste znali, on je ubio, znate, ima dosta metala. A neću se tučiti sa njim, neću, idemo na misiju. Nema potrebe da se tučem sa njim. Mislim, ako hoćete da snimamo to tako epizode, uništavanje tuđih brodova, meni bi bila čast da učestvujem kao vaš vođa, sami ste, nego da ne kao vođa, nego da učestvujem kao vlasnik, to. Kao rekao, ovdje Santa leda. Neću da potonem kod Titanic, ne želim. Santa. To je moja kao tvrđavina. Some sort of cargo there, sir. Loose all the trips sharp to the wind. Ali ovdje lepo. Finish down. On your seats. A ja sam morao da ga udarim, znači
sam. Ćemo odmah na misiju. Prvo da... Ovo su kao dobri ljudi. Ja se izvinjam, nekako mi je lakše da igram ovako ispod, ne mogu da igram na ovom joysticku. Jednostavno, jedino to ću da igram ovako kad zalegnem. Pošto, s naviku da su mi uvijek ruke ispod stola dole držim joystick, pošto na joysticku ono, mnogo vam je lakše nego na mišu i tastaturu, uvijek znate gdje su vam tipke i sve to. Jednostavno, ja sam glup. Sorry, ipak nisam, nije to tu. To je negdje gore skroz, ajde da probamo da se popenjemo. Pa da, negdje se od ozgo ulazi. A mislim ono, ajde to da pronađemo, mislim da ne mislim ništa, eto. Ne bi da lupam. Čuje se. Čuje neđe ispod. Znači tu je, okej, sad shvatam. A neću se zaglupljam s tim, idem odmah na misiju, ja se izvinjam što je malo bilo dosadno. Malo smo se zatupljali, zaglupili. Pa da li da ajde startujemo.